Super su ti ove patike. Noj. Daj se pregledaj. To su sigurno neke. Super su ti ove. Time out! Što se dogodilo? Ne brini, riješit ćemo to. Malo smo pretjerali s komentarima. Oprosti, nismo tako mislili. Bilo bi lijepo da sad svi zajedno odemo u kino. Da se iskupimo. Može. Nemoj pokisnuti. Ajmo sad svi, jedan selfie ispred škole.